بەڵێ بەڕێزان لەم پانۆرامادا بۆ گفتوگۆ و شرۆڤەی زیاتر لەسەر دۆخی ئێستای ڕۆژاوای کوردستان و ڕاستەوخۆ پڕچەکردنی هێزەکانی یەبەکە لەلایەن هێزەکانی لەلایەن ئەمریکاوە هاوکات لەسەر هەڕەشەکانی تورکیا لەسەر ڕۆژئاوای کوردستان و ئایندەی ڕۆژئاوای کوردستان میوانداری ساڵح موسلیم هاوسەرۆکی پێدەمان کردو ڕاستەوخۆ لە بڕۆکسلەوە. سڵاوت لێبێت و شەو باش. سەرەتا دەمەوێت بزانم لە ئێستادا دۆخی ڕۆژاوای کوردستان لە چه ئاستێکدایە و دۆخی ڕۆژاوای کوردستان چۆنە؟ بەڵێ سلااو و ڕێز بۆ وەش بۆ تەماشاوانەوە. ڕۆژاوای کوردستان وەکو ون دەزانن شەرێکی دژوار هەیە ji bo rizgarkirine raqa û îro ji gîştê asteke girîng e rizgarkirine tabqa îro ji ber wî hawî em şervanên li Meclisê Sûriya Demokratîk hêzên Sûriya Demokratîk û YPG em bi tevayî pîroz dikin serkeftineke mezin em rastî û bêguman ji vir wa jî îca gişkî li ser raqa ye yani raqa niha ji sê aliyan da hatê dorpêçkirine tevî êrişên ku wekî din jî li ser Rojava dibin dixwaze bira li herêmê Şehba bin yan jî li herêmê Sersînorê Iraqê bin êrişê wiha jî hene lê hema şerê mezin li derdorê raqa û ji bo rizgarkirinê raqa ye. هێرشەکانی تورکیا بۆ سەر ڕۆژاوای کوردستان لە ڕابردوودا بۆمباران و تۆپبارانەکانی چ کاریگەریشیە بۆ لەسەر پەکخستنی ئۆپراسیۆنەکان بۆ کۆنتڕۆڵکردنەوەی ڕەقا چ کاریگەریکی نەرێنی هەبووە؟ بەڵێ نها êrişên hana li ser Rojava û dixwaze li ser Bakurê Sûriyê tevayî ne ji êrişê çekdarî bi tenê ne wekû hûn zanin balafiran doh pêr çend rojan berê li Karaçok jî xistin li Şengalê jî xistin wekî din topbaranê xwe jî berdewam dikin li herêmên Şehbayên heta niha li herêmê Efrînê li herêmê Şehba li herêmê Kobanê dîsa gulebaran berdewam dike ne bes alî leşkerî tenê wekî din ji alî siyasî de jî wekû hûn dizanin êrişê dewletê Tirk û hevkarê xwe ji alî dîplomasî û siyasî de jî dixwazin tengayê çê bikin wekû hûn dizanin biryara dewletên Yekbûyî Amerîka wekû hûn dizanin ew jî îro biryar dabûn ji bo piştgirî û dayînê êçekan ji bo YPG yekîneyên parastinê gel vaya jî gişkîn heta niha jî ê Tirkî û hevkarên xwe jî hewil didin ku asteng bikin yani ew hevkarî di naberê hêzên Sûriya Demokratîk û di naberê yekîneyên partî yekîneyên parastinê gel û wekî din hevkarê xwe tim dixwazin asteng bikin dixwazin bisekînin çi dwarî leşkerî de dibe çi dwarî siyasî de dibe yani êrişeke em kanin bibêjin şerekî bi tevayî ye bi rastî li hemberî gelê Kurd û pêşengê gelê Kurd û pêşengên gelê herêmê êrişeke berdewam e yani ti caran nesekine heta niha. باش ڕاستەوخۆ پڕچەکردنی هێزەکانی یەپەکە لەلایەن ئەمریکاوە چ کاریگەریەکی دەبێت لەسەر هێزەکانی یەپەکە و لەسەر ئایندەی ڕۆژئاوای کوردستان؟ بەڵێ حتا niha wekû hûn zanin Amerîka xwe radigirt ji bo çekkirinê ê dîrekt ku bi yekîneyên parastinê gel rabike ku çawa çi alîkarî xabû dirên hêzên Sûriya Demokratîk bi tevayî didanekî yani ê pir jî didane beşê Ereban di Ereban re jî tiştê ku pêwîst bûn didane yekîneyên parastinê gel ema îro ve biryarê ku hatî standin ku dîrekt bixwe bi yekîneyên parastinê gel din yani pêra alîkarî xwe dîrekt bibin tensîqê xwe dîrekt bibe we jî gelek bandorê dike yani bîtir hîn zêdetir ji dayînê çekan û ew bîtir jî meselê bawerî ye bawerê hêzên Amerîka û hêzên hevkarên netewî ê hana ku li dijî Daişê hevkarî dikin
هین بیتر باوری چه بوده یعنی باوری خواب هیزن کردان هاتنه که اونا براستی کانون شر بکن و کانون سرکفتن مزن به دست خینه جبرویاوی گلکی گرینگه یعنی واته خواه گلکی گرینگه او باوری هانه کنه هر دو آلیان دا چهوی گلکی گرینگه واجی به گمان دجمن کردان هانه که کردان ناخوازن کرد به پیش که و کرد به هیز و کرد کانه بن خواه بدنا ناسین لآسته ناو نتوی وانا تنگاب دکه جبروی هاوی هم دبین هر کس ایریش دکه براستی یعنی سرکه دولت ترکیه و اردوغان و افکارن و حتی این سیخور خود نب کردان داجی تدنیری اوجی ایریش دکنه کد خوازن گشکی و پفچونه یعنی تشت کچه بوی پیشکتن کچه بوید خوازن آستنگ بکن باش کاکساڵ ئێوە چۆن تێکۆشینێک پێگەرەگە ئێوە چی دەکەن و دەتانەوێت پەیوەندیەکانتان لەگەڵ تورکیا چۆن بێت بۆ ئەوەی تورکیا ئاستەنگ بۆ ئەو پێشکەوتنانی هێزەکانی یەپەکە و کوردانی ڕۆژئاوا دروست نەکات دەتانەوێت چی بکەن دەخوازن چی بکەن پەیوەندیەکانتان چۆن بێت بەڵێ خوا یعنی روشة تركي روشة كل براستي نه قبول كرن يعني خازه برا سر آسته ناونتوی بيت خازه برا آسته هریمی به 100 ساله لهمبر کردان شردكي و کرد جل جم گشکی خرابن خازه هنا کردان بعالی خواخینه هنا کردان جش خراب دجمن که يعني جبل بي هاوي يرو كرابوي دجماني خوش كردان را حرتش اشكره بوي واجي صدام يخاط ترك بخانه جبل تركان يعني كرد ما في خود ديمقراطيك دخوازنا لسوريا امنا لروجاوي كردستانه دهندري سوريا ده بپیکاتین سوريا را ام دخوازن هفکاری بکن پروژه ما هيا ام دخوازن لسوريا آرامی چه ببه ام دخوازن چارەسەریە که سیاسی چه ببه ایهانا کو استنگی دکنگش کی ترکن صدام خواجی بس دخوازن کو کرد لروجاوي كردستانه تشتی کی بدست خوناخن يعني ما في خود ديمقراطيك دست خوناخن وجالي دين ده پلان خود ماشینه يعني پلان خواجی کو هرم کردان والا بکه عربان تیکه ترکمانان تیکه حتی انها لشهبه تشتی کودکه و کونجی دشوپینه عالم گشکی دشوپینه عرب ایل حالی شامتینه ایج حالی حمصتینه جکه داره ایهانا کو گشکی هفکارن خانه کوم دکه تینه دکه هرم شهبه دکه گند کردان جه در دخیج بلوی هاویجی ترکمانان جه کازاخستان تینه کرگزستان تینه گشکی ایهانا کو بناوی جهادی آینه کرنا سوری وانا جی کوم دکه گشکید که هرم کردانه پلان خود وی هاوی ها یعنی دخوازه گوهرتن دموگرافیک چه بکید هرم کردان گشکیده لهمبر وی هاوی دخوازه برا هیزن ای چکتار بن ای کردان بن دخوازه برا عالی سیاسی دا بیجی کرد جیتینا ناسینه یعنی کرد نها ایهانا کو نرخین خواه به اروپا رو به عالم رو گشکی کونه یکا کانه با نرخانه بپارزه جالی دموکراسی دا جالی جیان بحب را جالی آزادی انسانان را جالی آزادی جواکی را کردی رو به پیش که عالم ناست کنه از ترکش بو بی هاوی تنگاب دبنه که کرد خازن ماف نخواه دموکراتیک دست خونه و دو آست نفتوی دا جیتینا ناز کرنه و حتی نها جی هین خوش میجی خو خلاص نکردن میجی ترکان این حتی نها دبی کردی باش کردی مریه یعنی کردک کچه قاسا جوانا را بیجی هفکاری جیبان را بکه خانیزگی وان جی بکه دوستانی جی بخوازه وان هین حتی نها میجی خو نگوهریه میجی خوشش تا کرد توری باش کرد مریه دخوازم کردگش که مریه بند تر نببن باش و منتالیته جی مری براستی نکنه پیرا جیان بکه حتی نکو ترک و منتالیته خو نگوهرن و قبول نکن بکردان را جیان بکن بگمان و بایا جی گلک تنگاسی جی ترکان را چه بکه جمیجی وان را چه بکه جبر گلی کرد هیرو هشیار بیه بخواه حسیه لکه داره به مافی خواه دموکراتیک دخوازه یعنی جوان را گوهرتن بیواجوی ترکان میجی ترکان یعنی منتالیتی ترکان لازمه به گوهرتن قبول بکن که کردان را جیان بکن دەست خۆش ئێوە باڵین کوردانی ڕۆژاوە یاخود شەڕوانانی یەپەکە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ناوبانگێکی تایبەت و بە ئازایەتیەکان ناسراون کوردانی ڕۆژاوە جۆرێک لە ناوبانگی باشیان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی هەیە شەڕوانی باشتان هەیە و هێزێکتان هەیە کە بەشێک لە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی بگرە زۆرێک لە وڵاتانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی متمانیان پێیان و هاوکاریان دەکەن لەسەر ئاستی دیبلۆماسی لە گۆڕپانی نێودەوڵەتیا چیتان کردووە پەیوەندی دیبلۆماسیەکانتان چۆنە لەگەڵ وڵاتان
بله شخوا يعني براستی کرد هیرو که هاتنا ناسینه ورقصا خون جوان ما هاتنا دارین يعني جوان ما ورقصا شهید کتنا تکوشین دانا باناجش بو پارستن نرخ مروباهی جبو درستی يعني خورت ما جوان ما وقتی که تکوشین خود کن نجبو عاشقی شر بونه آرمانج نخواه هنه آرمانج نخواه سیاسی هنه دخوازن گلی خواب آزاد جیان بکد خوازه گلی خواجی وک مروبان وک انسانان به گلی دین را جیان بکه یعنی هر کسی که آرمانج خواه هنه ورقص فداکاری کرن امدان ناسین بخل کرن به گمان واجد به گاون سیاسی دیپلماسی بینه تمام کرن همانها اساسی باوری هاتی چاندنه یعنی دخوازه برا لأوروپا به دخوازه برا لأمریکا به هیزن ناونتوی بن هیزن سیاسی دیپلماسی بن ناس دکنه گلی کرد ناس دکنه پیشنگی وان ناس دکنه تیکوشین وان دبینه حتی نیچه درجه درستن و کرد جی نسکنه یعنی کردان جی جالی که دا پروژه خواهانه یعنی با سوریه دموکراتیک پروژه فدرالیش بو تبایی سوریه حتی نهاتشتی هانه کرسر عرده پیکتینن دخوازه برا فدرالی دموکراتیک لباکور سوریه کنها اساسی و هاتی دانی نپیک هاتی کو پیراجیان دکن یعنی هم ده کردان ده شر خود آجی ده جوارن و هم ده سیاست خود درسته که پیش روج سوریه کانه چه بکه کانه آوا بکه پروژه خوشی هانه نه بس زانن شر بکن زانن سیاست ایجی بکن واجی به گمان لدنه و نتوی ته قبول کرنه اما هیرو باوری چه بویه با باوری هانه کو چه بویه که دولت که مزن وک امریکا هیرو همه کی دنه کو آویا رادبه قبول دکه کو هفکاری دیرکت با کردان رو بکه به گمان به بایا باندور خود سیاست جگل کی هبه ام هیوی دکن جبرو وک و امکانه بل سروی اساسی ساغلم هاتی رانان امکانه بل سروی اساسی هم تکلیه که دیپلماسی هم تکلیه که سیاسی به هیز نامنتوی را دینن به گله کی جبو برجوانده کردان جبو برجوانده گلن هرم ابتوایی به باش گەروایە ئاستی پەیوەندی دیپلۆماسیەکانتان بۆ جۆرە باشە بۆ تا ئێستا نوێنەرایەتی ڕۆژئاوا وەک لە فەڕەنسا و ئەڵمانیا و رووسیا نوێنەرایەتی ڕۆژئاوا هەیە بۆ تا ئێستا نەتان توانیوە نوێنەرایەتی ڕۆژئاوای کوردستان لە ئەمریکا بکەنەوە چی ڕێگر بۆ لەوە؟ بله نها نونری روجاوای کردستان وکو ونجی دزانن الهرم جی هیا سلیمانی هیا الموسکو هیا برلین هیا یعنی وانا گوری زاگونن و دولتانا رد ده کتکانو بی نونرتی خوابکی خوزه برال فرانسا به زاگونن امریکا جی رد دن که نونری اکبه به گمان خواباتک جی را دبه یکو به خباته جدی که ریوبری روجاوا بخواه یعنی روجاوای کردستان ریوبری لوی داره هیا او به خباته دکنه گوره آگاهی که مجوانا گرتی بلکه دم پیش مدا هولدان وان هنه که نونری بکن آماده کاری جی رهانه زاگون امریکا جی ری ددن که نونری که وها ببه بگمان نونری به بکرنجی و گاوه که باش به هین بیتر امریکانه هفدوش نزوا ناس بکه یعنی چه گلی کرد به پیکاتین روجاوا دبن گلی امریکا و هیم بیتر کانه به ناس بکه باش پلانتان چییە بۆەوەی دوای شەڕی داعش و ئۆپراسیۆنی کۆنتڕۆڵکردنەوەی ڕقە هێزەکانی یەپەکە بەرەو پێش بەرن ئەم هێزە لە ئاستێکی باشدا بێت مشقی باشی پێ بکرێت بەردەوام بێت ئەم هێزە بەرەو پێش بەرن پلانتان چییە؟ بله نها بلکه هناك هێزە هەنا لە هەندری سووری هێزنا کەسی کو تەمسیلی وانە سیاسی بکێت تنانە و هەناك سیاست مدار جی هەنا هێزن خۆلسەر عردێت تنانە یعنی گوتنە خۆ لە ژۆر دەمێنن ئەما هیرۆ هێزن سووریا دموکراتیک مەجلیسی سووریا دموکراتیک هەیە کۆنسەی سووریا دموکراتیک هەیە ونا هم جالی سیاسی ده هم جالی لشکری ده به هفره هفکاری دکنه هر کس کار خود که بگمان مجلس سوریه دموکراتیک کار خود سیاسی دیپلماسی دکه و هیزن سوریه دموکراتیک اوجی کار خورسر عرضه دکنه یه پگیجی دنا وانده یعنی کار وان کار چکداریه پیوسته به بریار سیاسی کو چه گرک به پیوسته به پیکتینن
آنها رزگار کردن رقه و در دور رقه جی بگمان جمارا گرینگه یعنی جبو حرم گرینگه لروجاوای کردستان دوید خوازه برای الحرم فدرالی باکوری سوریه دوید حتی نرقه کد بند دستی داعش دوید ام راحتی خوانا بینن جبو هاوی رزگار کردن رقه گلک جمارا پیوسته و هیز ناونتوی جوان را جی پیوسته جبو هاوی بیکاری دکنه کنها رقه بخوا رزگار ببه و چاقه مجلس که سیویل و جبو رقه چه ببه پیکاتی رقه کشکی تیدا باشدار ببن کرد خوا عرب خوا ترکمان خوا کو کیل و داره هبن یعنی پیکاتین خوا چه بن گشکیت مجلس تیدا باشدار ببن و چاقه کار هیزن چکتار نامینن هیزن چکتار ویش باجیر بکشه او کانن یعنی کار خوی ارک خوی پارستنه بکن لدر دور رقه و مینا که خوشی بره هنه لمن بچه بو من بچ اوجی پرانه خواه عرب بون ترکمان تیده هبون کرد تیده هبون چرکز تیده هبون گشکی نها مجلس خواه تمثیل دکنه و حتی هیزی خوشی چه کرنه ای مجلس لشکری ای من بچه او یا نها ارک پارستن ای من بچه بجده سر ملی خواه از تخمین دکم دم پیش ما داشت بو رقا جی وها ببه یعنی پشتی که رزگار ببه مجلس خواه لشکری جی چه ببه و مجلس خواه سیویل چه ببه جبو کاروبار ای روزانه ایکو حمالاتی دندر رقد چه پیوست و اونا بریاره بدنا ای پلانتان چیه بو آودان کردنوی روجاوای کردستان و کار خود دین بکر کل داره دین گرک بیر بله پلانتان چیه بو آودان کردنو برو پیشچونی روجاوای کردستان شار و شاروشکانی روجاوای کردستان لآینده پلانی ئابووریتان چییە؟ بله بێگومان ئابووری یعنی نها سیستەمێک تێ ئەوبەکردن ئێ سیستەمە بێگومان ئابووری خۆشی بێ هەبێ نها وەک ونجی دزانن یعنی ڕۆژاوای کوردستانê bi tevayî dibin ambargo de dixwaze ji alî Bakur da dibe ji alî hetanê alî herêmê ve wê dîn be jî dibin ambargo de li hember vî wî meclisê ê aborî çêbûne ê ekonomî yanî dixwaze bira li kantonê Cizîrê be li kantonê Efrînê be li kantonê Kobanê be komîtê ê aborî hene ew nave lê binêrine bêguman herêmê me jî zengîn in ne feqîr in yani dixwaze bira خیر و بیر خواه ای سر عرده به بن عرده به اونا به بمشینه سیستم خواهی ای پر هم دخوازن سیستم آبوری ای جواکی پیش خینن اونها جوی هاوی دمشه یعنی تبی بقاس آستنگی جی هنن ها سیستم که آبوری هی هیدی پیکته دیدم پیش مادا جی به باید این کلتور فراتر ببه او سیستم کلوه دارته آبا کرن باش هەندێک پرسیاریەوە دەکەن سەرچاوەی دارایی پێدا لەکوێیە کێ هاوکاری دارایی و ئابووری و اقتصادی ئەوە دەکات سەرچاوە داراییەکەتان کوێیە؟ بله نها حتی نها تشتی که به ما یعنی جدست ما تگش که ای هرمینه هاوکاری که جمارا دبیجش گلی مای کردستانه وکی دینجی بگمان یعنی کرده ما چل هندر ولات دبن چل دیاسپورا دبن به امکانه خواه جبو وکو پیاده تدبیجی وک پیاده جی خودی دکنه وکی دین لشکری جی و تشتی که پیویست بون دما که ام بخوا بون مبخوا هیزن خواه لشکری جی خودی دکرن ده هما که شر فرابو هیزن ناونتوی کتنه که او جنهاج آلی که دا آلی کاری خواه یعنی ام این کار نکن هیرو حریم گش که ام تفد تنگایی دا نج آلی دارایی دا و جالی مالی دا لدم پیش مداجی بلکه امکانه بن هین زیاده تر به در دور خواه بدید بستینن امکانه بن هین آبوری خواه خورد بکن و سیستم خواه آبوری و ادارهی که امکانه بن هین فراتر بکن هیچ جزکی درکی برجوانده گلی ما به یعنی هولدان هنه ای پرچی گل بخواه پیراد به کمیته خواه هنه پیراد به بله هیچ جزکی درکی یاخود هیچ جزکی سوری یاخود لاستی نێودەوڵەتی هاوکاری دارایی ئێوە دەکات یاخود نه نخیر نه کسی حتی نه دیرکت به ما را تشتک نکریه بگمان آلیکاری مروباهی هنه کنه یعنی دخوازن بکن و هیزه نامنتویجی دخوازن آلیکاری جواکه بکن چه دخوازه برای آلیکاری مروباهی به وکی دین به حتانه
آوا کردن در خراب و کمانی زمان برجی پر خواهم بار گل سرمایه یعنی ایوای سازی جواکی سیویل هنه نام نتوی اونات خوزن آلی کاری بکن حتی نه نتوی نیک ویجی هنه اوجد خوزن آلی کاری بکن و بگمان اون زانن به 100,000 انسانی که کوچبر بونه جی خواه کنها گشکل حرم روجاوانا لباکوری سویرینه وانا جی پیوسته که آلی کاری وانجی بکرن لی همه امبارگوی کل سر مهی براستی مگل که تنگاب جیده که یعنی اونا جی پر آستنگی لپیش اونها نجبو که آلی کاری بکن آلی کاری کنها دیگه مجی حتی نا تیره ناکه یعنی پر کمه لی همه ام مجبورن جالی که در نانی مهی هی جی به کوچبران را هم پاره ود کن زۆر باشە هەندێک زۆر جار گلەی ئەوە دەکەن دەڵێن بۆچی پێدا ڕێگە بە پارتە سیاسیە کوردیەکانی دیکە نادات تاوەکو کاری سیاسی خۆیان لە ڕۆژئاوای کوردستان بکەن بۆ نمونە بۆ ڕێگە بەو پارتە سیاسیانە نادەن کە لەژێر ناوی ئەنە کەسە و لەگەڵ ئەنە کەسەدان و پارتە سیاسیانە و خودی ئەنە کەسە خۆشی بۆ ڕێگان پێنادەن لە ڕۆژئاوای کوردستان کاری سیاسی خۆیان بکەن ئەمە بە جۆرە لە جۆرەکان زیان لە ناوبانگی ڕۆژئاوای کوردستان نادا بله نا شخوایک جا آرمان جمع آزاد کردن گلی ما بو آزاد کردن رخصتن بو آزاد کردن دموکراسی بو همه او آزادی هانا که هم دبیجن نمانا خواه که فوضا به یعنی هر کس که کاری خواب که بگو من سازی خواهانه زاگون خواهانه هیرو مجلس که زاگون ساز هیا گلک قانون چه کرنه زاگون دانینه جبروی هوی قانون اک جهه جبو پارتی سیاسی جو کچه و خوات خواه بکن نه هیرو لروجاوای کردستان 22 پارتی هنه ایکو رخصت استاندنه و کار خواد کنه کار خواه سیاسی دکنه چه دخوازه برا لکلک سیستمه به لیانجی دجبری سیستمه به حتی نیکو رکبری سیستمه جی قانون بکنه یعنی رجه را وکره لی اما بلکه هنه کنه ناخوازن به سیستمه گشکی قبول بکنه یعنی لکیشن ولاتی دنه یک رادبه بی ایزن بی تشتک رادبه کاره کی دکه یانجی تداری دکوی مالکه تنا خوزی دری و ناس بکی و چاقه یکی که دری را نا که ماله معنا خود دزد خوزه دزی بکی ایجاش بروی اوی پارتی هنک پارتی هنه یعنی هنک آلی هنه دحمیز دجمن دانا رجوان رجی وکری کانون بین قامیش لو امرونن به هفرا دنگ بکن به هفرا نقاشه بکن گرگ به امکانن کنگره چه بکن مؤتمران چه بکن به هفدور تب نقاش بکن کانی هم چوا بکن لی همان بری حرتشتید به زانبن کبراستی جبو وی گلی جبو روجاوای کردستان ادخوازن کار و خواته که بکن ایجا وقت هم دویجن یعنی زاگون انخواهنن ها 22 پارتی رخصت استاندنه لروجاوای کردستان کار دکنه انا کسی که اون دویجن انا کسی بخواه هنه یعنی دیسا جی هنه بلکه و دم داوی جی گوتو بون بری 4 ماهان 5 ماهان جی پارتی هم گشکی ها تا خواستن ای کد خوازه خوات سیاسی بکه رخصت بستینه هنه کانستاند هنه کانجی نستاند خوازن بس رو به او بکن یعنی کارکی بکن یعنی کارکی نه قانونی بکن نه زاگونی بکن لدجی سیستمه بکن ای ورگا جی خواهات نگرتن مخابن هنه کانجی دخواستن بزوره بکن وانا بگو من لی پرسی لی گرگه این طور که تدکه جی بپرسی تکی چه کاری دکیه اونا جی هاوی خوی عاجز بونه دخواستن تشتان بزوره خواه بکن کسک لی نپرسه نبی چو دکن یعنی بینه که چوا داعش خلای خواهانه کار خواد کنه اونا جی دخواستن بوی هاوی بکن یعنی تشته بالکش که 50 ساله پارتی کردی تم دخواستن کسک رخصت واندش بو کار بکن هیرو رهبری خاصری دموکراتیک تل بر مدگره دبی ورن رخصت بستینن ایمد به امناستینن یعنی الا اصرار دکن که ایلیگال بخوابتن کرد بۆ تاوەکو ئێستا ڕێگە بە پێدەنەدرا و بەشداری لە دانووسانەکانی ئەستانە و ژنێڤدا بکات چی ڕێگر بووە؟ بله سر شوم ام لسر اود آخفین لسر کو ناخذن ازنه بستینن یعنی لکیشان ولاتی دنه لکه داره کو جمعیه که کو سازیه که کل که داره بگمان ازنه دخوازن یعنی
یکی که اصرار دکه الا ایلیگال بخوابته و بگمان و چاقیجی محکمه هنه اسایش هست ایهانا که اولکاری هر مکانن بپارزن هنه و اوجود کاری خرابنه از قانون وید بجم لسر انا کسی دەخوازن لە ئایندەی سووریادا چۆن بمێنەوە وەکو هەرێمێکی فیدراڵی سەربەخۆ دەتانەوێت دوای داعش سووریای ئایندە کورد تێیدا چی بێت پلانتان چێ و دەتانەوێت چی بکەن بله نها جبو سوریه شخوا پروژه هست یعنی سوریه که دموکراتیک فدراتیف بگمان آرمان جمعه پیکاتی دینجی یعنی نها عرب جی ترکمان جی کیکو به پروژه ناس دکه به پروژه دپجرینن و دخوازن بشک جیبن دنری نمادان بگمان ویا پروژه کش بو تبای سوریه که براستی یکی تی سوریه دخوازن به پاراستن و دخوازن پیکاتی سوریه گلن سوریه پیکاتی سوریه گش کی بهاو راجیان بکن با هوا کی دموکراتیک بگمان لازمه تشتکی فرما که ببینن یعنی چرچوبا که ببینن او چرچوبا جو وقت سوریه دموکراتیک اما پروژه جیرا پیشکش کرنه مجلس سوریه دموکراتیک پروژه خواه هیا دباوری ما دا بایش با سوریه گش کی توایی باشه یعنی سوریه نکنه وگره بینا بره دبن پارتیا که دا دبن حکم پارتیا که دا دبن شخص که دا ورگا جیان بکه سوریه که ناوندی عشق بینا بره نکنه بمشه ایجا دبه پیکاتی انکو هاتی هر کس آزادی خود خوازه دموکراسی خوازه واجی چرچوبه که کانه تیدا بها رجیان بکن پروژه ای دموکراسیه یعنی سوریه دموکراتیکه فدرالیه ام وای پیش نیارده کنه و فدراتیف جی اوجی دبه به نقاش کرن یعنی فدرالیگش که نه که یعنی نه قالبه که وقت مرید خوازه داتینه پیکاتی انترن جمع هفدو نونرن گلانن لحفدو رو دنن لحفدو دکن و چه پیکاتین هنه و قبول بکنه یعنی بگمان صبح و رفراندوم جی چه ببه و هلبجارتن جی چه ببه که آرامی چه ببه دی سوریه دا اما مسئله داعش دباوری ما دا داعش بخواهش بود تنبون دموکراسی و لیسکی که لسر هره متنه کرن وقت داعش و جهادی در کتنه که همه دموکراسی ببه پیکاتی گش که هر کس موافق خوابستینه و هشیار بن با پیکاتیانه هشیار بن داعش خبر بهش هوله را به یعنی داعش و رخصتن وقت داعش گوی تندره و که کانو بن خلقه بکشن شرجه کن از تخمین دکم اونا بخواه بهش هوله را بنا ساڵح موسلیم هاوسەرۆکی پێدا گەلەک سپاس بۆ وەی لەم پانۆرامایە لەگەڵمان بوویت